ikipe ya Arsenal bafana ba Gunners murabona ko n'ijwi ryahindutse. Navuze ati iyi nkuru reka nyibazaniye muri iki gitondo, murazi nyine ijwi rya mu gitondo ukuntu riba rimeze. Uyu muhungu rero bamwita Christos Tzolis. Uyu muhungu ni umugereki ukina umupira w'abigize umwuga, akina rero muri Belgian Pro League cyangwa se muri shampiyona mu gihugu cy'Ububirigi. Akaba rero ari umuhungu wavutse ku itariki 30 z'ukwa mbere 2002, afite imyaka 24. Ni umuhungu rero wambara nimero 8 mu ikipe ya Club Brugge, ariko mu ikipe y'igihugu y'Ububirigi yambara nimero 10. Uyu muhungu rero akaba Arsenal yagize gute, yatanze bid ya $40 z'amayero zingana na $35 z'amapaundi kugira ngo imusinyishe. Ni umuhungu w'umuwinga ukina ku ruhande rw'ibumoso, ariko nanone ni umuhungu kabisa ubona ko ari umuhungu uzi gutsinda, ariko ntabwo ari ugutsinda gusa, akenshi atanga ama assist. Mu mikino 38 yo mu gihugu cy'Ububirigi, muri shampiyona mu gihugu cy'Ububirigi, mikino 36 yakinye, yatsinze ibitego 17, atanga assist 24. Uyu ni umuhungu imikino 36, ibitego 17, assist 24. Muri UEFA Champions League mu mikino 11 yatsinze ibitego 2, atanga assist 2. Mu gikombe cy'igihugu kandi cy'Ububirigi, igikombe cy'igihugu ubwo nicyo twakwita nka League Cup mu gihugu cy'Ububirigi, yatsinze igitego 1 mu mukino umwe yakinye, ndetse atanga na assist 1. No kuvuga ngo uyu ni umuhungu utanga ama assist gusa. Rero Arsenal irimo kureba ko yamusinyisha, kandi koko iramusinyisha. Ni umuwinga Arsenal yiboneye kabisa ku giciro gitoya, ariko ubona ko ari umuhungu utanga icyizere. No kuvuga ngo niba umuhungu akina imikino 36, agatsinda ibitego 17, agatanga assist 24, reka tuvuge ko akunda umuntu aza wenda akaba flop. Iyo nk'uyu nguyu yabaye flop, byanga byakunda yaba flop mu kudatsinda ibitego, ariko ntabwo aba flop mu kudatanga imipira ivamo ibitego. Akanabanza ukumve neza, niba umuhungu atanga assist 24 mu mikino 36, agatsinda ibitego 17, birumvikana ntabwo yiharira gutsinda aha abandi ngo batsinde. Uyu muhungu namaze kumureba bakimara David Ornstein, Fabrizio Romano bakimara kubana, ndetse n'ikinyamakuru Daily Athletic bakimara kuba ba breaking iyi nkuru ko Arsenal ibirimo neza, amaze no gutanga bid. Birumvikana uyu muhungu araza gusinyira ikipe Arsenal. Nahise mvuga ati reka ndebe ubundi yitwaye gute, kuko hari ukuntu ikipe nyine nka Arsenal ijya kugura umukinnyi ikabanza ikareba ibikorwa bye, ariko hari n'ijya Arsenal tubeshya yajya kugura umukinnyi nirebe ku bikorwa yakoze, aho bikareba karite afite. Uyu muhungu karite zose umushakamo arazifite. Kwa kundi umukinnyi akina ku ruhande rw'ibumoso acenga yinjira box atanga ama assist atsinda ibitego, uyu muhungu akwereka yuko iyi season atsinze ibitego 17, atanga assist 24. Uyu muhungu Arsenal yabonye umuwinga mwiza kabisa. Arsenal yabonye umuwinga mwiza. Uyu muhungu tekereza kugira uruhare mu bitego 40 mu mikino 32, ibitego 40 mu mikino 32 byose ukabigiramo uruhare. Sezo ya 2024-2025 birumvikana ni sezo yabanjirije iyi ngiyi twari dusoje, ya sezo Liverpool yatwariyemo igikombe. Uyu muhungu muri iyo sezo nyine mu gihugu cy'Ububirigi yatsinze ibitego 16 mu mikino 38, atanga assist 6. Icyo gihe yabonye ikarita y'umutuku 1, aboneka amakarita y'umuhondo 4. Sezo biga cyakoze Andrea Berita azi kureba abakinnyi pe, ariko ntabwo ari Andrea Berita gusa, na Mikel Arteta azi kureba ijisho ry'abakinnyi. Scouting team ya Arsenal ifite ukuntu izi kureba impano pe. Ubu ndemeye ngiye buri Arsenal irimo kugenda inyemeza ku cyitwa trust the process, kuvuga ngo buri kantu kose bagomba kureba impano nziza. Uyu muhungu mu ikipe y'igihugu amaze kubakina imikino 6 muri uyu mwaka,
atsinze ibitego 3 na assist afite. Urumva ko ni umusore kandi mu ikipe y'igihugu 2022 2022 uyu muhungu n'ubundi yari afite assist imwe mu ikipe y'igihugu ku mukino umwe yakinye ico gihe. Uyu muhungu ni umuhanga kabisa. So ntabwo ari kwa kundi wenda ngo dushyuhe cyane ngo twashyushye kubera ko ngo tubonye deal yabaye cyangwa se bigiye kuba, ariko guys wowe kugira ngo ubyumve neza 2024-2025 mu mikino 38 yakinye yatsinze ibitego 16 atanga assist 6. None se zikurikiyeho aroja asubira muri ya mibare n'ubundi noneho azamura assist ndetse n'ibitego arabizamura. Ubwo ngo sezo yabanjirije iyi ngiyi dusoje yatsinze 16 mu mikino 38 atanga assist 6. Birumvikana agize uruhare mu bitego 22. None ubu ngo yazamuye imibare mu mikino 36 akinya imikino mikeya kurusha iyo yakinye mbere, atsinda ibitego 17 atanga assist 23. Na karita y'umutuku afite yabonyemo amakarita 6 y'umuhondo muri iyi sezo. Ni umuhungu kabisa, bareke mabwiza ukuri. Uyu muhungu yitwa Christos Tzolis. Christos Tzolis uko arisoma ko ariko kose urumva amazina y'abagereki nyine afite ukuntu nyine aba avugika nabi nyine muri buka Socrates Papazdopoulos muri Arsenal nyine bafite amazina yabo ukuntu abagize gute aba abangamye. Uyu muhungu rero mu ikipe y'igihugu ubona yuko kabisa yagiye yitwara neza. Mu kanya nandi mbabwiye ko ngo mu ikipe y'igihugu y'Ububirigi oya akina mu gihugu cy'Ububirigi muri championnat mu gihugu cy'Ububirigi, ntabwo akina ikipe y'igihugu y'Ababirigi. Uyu ngo akina ikipe y'igihugu y'Abagereki, yambara nimero 10. Akaba rero ari gutyo bimeze. Ubwo rero nawe tugiye kuba twamukurikirana muri iki gikombe cy'isi, tumukurikirane tumurebe. Yitwa Christos Tzolis, niba Tzolis niba rinde ubwo nyine biraterwa no kuri buri some y'amazina y'abagereki afite ukuntu cyangwa ukuntu. Kandi subscribe iyi deal turaza kugera tuyigaruka ndakurahiye. Nabamugani Rogers ngo biracahari ndetse na Jeremy Monga, ariko Jeremy Monga we bivuga yuko umuntu mu winga ushobora kuza akarya bench nyina kina mu batoya. Kandi subscribe mu kanya turagaruka turebe ese bigeze hehe uko iri bugende izamuka iyi deal, ndaza kugenda nyibabwiraho.